ngo wajombye. Urumva twajyaga twifotoza iwacu mu bahungu b'iwacu nige ndi mugufi. Noneho reba Nikore yajemo tukifotozanya. Yajya mu ifoto nkamubaza urihe ko ntakubona. Nabimubwira iyo foto turi buyisibe turarara tutavuganye ubwo ibintu birahindutse twese twasetse twaryamye we yarakaye ntago ari guseka. Nta kintu umva ibintu ugahita ureba ukuntu abantu baza mu buzima duhuje Kristo duhuje inzira y'umusaraba ariko nago duhuje amateka. So rero kubera tudahuje amateka ntitwafataga ibintu kimwe. Najyaga njya iwabo hama bakagira nk'inama bakavuga ku bintu umva ni muri belle famille ntago ndi buvuge wumva nkasanga ibintu byakomeye nkababwira uko mbitekereza bari bunyirukane muri uno muryango. Nkavuga nti birakomeye bobo bafite nukuri hari igihe umuntu akura neza akagira n'ibibazo byiza. Umva ibibazo byabo ntaho bihuriye n'ibya umva afite ibibazo ngo tantine yaraje ngo agera kuri aeroport agira escale y'amasaha 8 ngo ntiyampamagara. Haita neki navuga ha iwanyu barabahamagara iyo bagize escale ngo nongo ntago byumvikana. Nkumva iwabo bari kumubwira ubwo turi gupanga voyage na madame wanjye tugiye nko mu Bubiligi. Mama akamubwira abantu bose agomba kuzasura. Hama bakabigiramo discussion bakelimina nombre bakavuga bo bazasura nabo batazasura ariko bikaba ikiganiro. Je mu rugo mbibabwira ngarutse. Havuga mwe mubwirana none mukajya inama bakalayininga ndene akavoyaja batamwishyuriye batagiye mu bintu bimwe ariko bamufiteho ubwo burenganzira. Jewe umunsi nsohoka byari birangiye. So ugatekereza rero uyu muntu yakuze atyo nukuvuga emotion ziwe ziri so balanced ku buryo akantu kamubabaza n'akamushimisha kari hejuru. So jewe kubera nari mvuye ahantu nyine wiriza ukihoza none so what ariko reka mbabwire ikintu cyatubayeho and then we are still fighting about this today. Uyu nguyu kubera ava mu buzima buri balanced iyo akoze ibintu akubwira ngo none ngo nibyo wagombaga gukora. Nanjye kuba yaramvano ari unbalanced nibwo nateraga pa imwe nkagera imbere mama yakomaga amashyi ati dore umuhungu wanjye noneho nza mu rugo nkakora ibintu byiza nkamugurira imodoka akavuga ngo none ngo suko nyine wagomba kubikora. Nkambwira Kabutindi reka nkubwire yewe nuko nagomba kubikora kuko nakuguriye vewe ndamwe ndakuguriye brand new modoka nshya ngo yego ngo Imana iguhetsagire ya nta ndabyo nta tapi rouge ninjira uko mama shita ati dore umugabo we compliment ntayihari. Wewe ari muri place aho avuga ati isi igomba kugenda gutya ubikoze neza nibyo wagombaga gukora. Nanjye mvuye ahantu ku buryo n'ubuye umutwe bakoma amashyi bati yaserutse kuko nobody was expecting me to do so. Rero ninjira mu rugo ntegereje compliment z'uyu. Ambwira kini bebe
none reka mbabwire rero ibyateraga ubwoba turi muri Canada nigishaga mu gifaransa byawe igifaransa natangiye kukivuga niga muri 3e primaire I Burundi nibwo twakikaga Monsieur Ruhere travaille dans son champ avec sa femme et ses enfants il coupe le sorgho avec la hache nta nubwo nanize icyo bisobanura ariko naho natangiriye uyu yavutse akivuga so nagenda kwigisha mu gifaransa ubwo ndi gushaka vocabulaire nkavuga hajya ni la table ni rotable ni reporte ni rapporte harya narangiza nyikicara akambwira ngo écoute ngo moi je comprends pas hein? Akambwira gutese ngo no ngo lo chaise amubaza babe ibintu byose mvuze inyigisho nakoze wumvisemo lo chaise yonyine urumva we kubera ubuzima bugomba kuba normal areba ikitagenze neza nanjye kubera ubuzima butari normal tureba icyabaye cyiza hajya mvuga nti icyambere mfite akagore katagira umutima nkambwira ariko se uretse nkubwire wavukiye muri Amerika cyangwa wavukiye Nyabwishongeze ahantu Nyabwishongeze ni heza aha Yesu we harabavuye noneho nkambwira wavuye he ku buryo ugira umutima uri emotionless ugiye nyibaza ngo nukuba emotionless mbariko nawe kameme hari bijyari birimo ndi kukuvugira cyane gira ibyo uramaze mvugiye gute sinamuvugiye buriya nako ntagize emotionless is too much ariko emotions ziwe ziri different uko aze expressinga nanjye uko nze expressinga twebwe ndi verbal ndi ndareactinga uyu nguyu yarishima agaceceka nambwira we sikia nta kuntu ushobora kugutwara muri vacances nkishyura itike ukambwira ngo yongo ahantu ni heza mama niko umva use kuko ntago rega mbabwire hari igihe uba warabayeho mu buzima you are okay ntago nigeze mbura ibiryo sinabuze aho ndyama marigire ibyo bintu byabayeho ariko hari ineza batigeze bankorera not because bari ariko nabo ntabyo bashoboraga so jewe nzi ko nakoze ikintu nanjye ntigeze nkorerwa I'm expecting you know mwumva noneho mwana yo igira icyo umbwira ati sheri urakoze so uno munsi icyo nzi cyo mu biganiro umuntu wese ariga tuwiga ibintu bitandukanye we are coming with the aho ngaho tufite background zitandukanye ariko Imana ikora ibintu neza izi guhuza abantu buriya hari impamvu igituma ameze uku n'igituma ameze uku je ndashima Imana je ndayibonamo defo ndayibonamo qualité kuko amen nukuri mariage n'iryo shuri ryonyine Imana itujanamwo tutiteguye ikaguha diplome utaratangura ariko mu nyuma ugatangura ishuri so nize kumenya uko ameze hama niga nanje ku balancing uko ameze so namba we wavuga ngo ari plus je nkaba moins twagerageza kuba plus ou moins so nkagerageza nkavuga ni bo barazi gutwenga sishobora gutwenza nkuko atwenza that's for sure nzivyo hari byo shobora gukora abantu bakambwira ngo ndatwenza nanje ngatangara nkavuga jewe how ariko nize of course ndamugarukana misi yose muri realite kuko hari igihe agenda cyane nukuri aragenda pe nkavuga no uyu nyene ndamugarukana so nize kumenya uko ndayimubwira ntabifate nk'iyo shoke so nize ko bobe n'umusange cyane akunda abantu ibintu byose nanje suko nanka abantu ko mvukana n'abantu mba mu bantu n'umuryango ariko there is limit hari ahantu ndashobora kunyinjirira that's how I am hamaniga kumenya yuko hari umwanya wo kugenda cyane tugashaka tugatanga mu gitondo tugatera blague ariko there is my time so narize kuba balanced hama nanje ndamwigisha kumenya kuko nsishobora guhinduka kubera yabishatse hello nzohinduka kubera Yesu ashaka ko gusa ndi adapta
nawe bazi nibyo. Oya? Iyo prison nayo nojamwo pe kuko I can never satisfy him. Ico ni uko nuko bimeze. I will never. Nanje ivyo nari nshaka kuri we byaramuvunye ntivyashoboka. So iyo prison twayinjiye nko muri mariage. So nkuko nabwiye harimo before ntavyo tugeze tumenya ko tumeze uko. Before ni twari expectinga yuko ivyo bintu bishobora kuhaba. Nico gituma yavuze ati mbega muri Canada bagukoze ibiki? Ntaco bari bankoze naje nyene mfise package. Hamubona uko ameze. Iyo mubanye n'umuntu niho umenya uko ameze. So iyo package turayibandanyana ariko hari ikintu uvuze nkigarukeho gato. Hari icyo avuze kuma ikintu avuze temperament. Temperament buriya hari ikintu cyadufashije kubera kudundana cyane. Hari ibintu twize kumenya ariko se uyu muntu ninde. So mu bintu reka mbibahe ibintu bine bitatu nize byamfashije. Twabanje kumenya les temperaments. Les temperaments naho ni how the person he exprime. So uyu nguyu amva hari temperament zine sinzi ko muzizi, umusange, umukolerique, umufragmatique n'umumelancholique. You can Google it and then you know aho uvugira. No kuvuga ari uzahura n'umuntu acecetse ukibaza ngo nuguceceka ariko temperament yiwe n'umuntu acecetse. So jewe ndumukolerique ariko mfite dose yo busange. Nawe n'umumelancholique adafite indi dose we yuzuye. Kuko jewe nkunda objectif, nkunda tugende tugereyo, ibidufata turabimenyera mu nzira n'ukuntu twabihindura turatora igisubizo ko nubundi kirwa gihari. We imbere yuko agenda ashaka mwicare mu byandike mu byuzuze mu bitekereze mubone puru nako nambwira wangu igihugu cyafashwe ntago twabivamo, ntago iyi business bazaba bayirangi ibintu twabiva. Nambwira vayo ingo tugenda. So tukagonganira aho ngaho. Genda umuntu w'abantu no kuvuga nakwicara mu bantu, abantu bampa energy. Ariko iyo temperament ye abantu bamujoininga energy. Si Nicole niyo temperament niko iteye abantu bameze gutyo. Ntago bakwicara mu bantu amasaha menshi, haragera gaceceka. So kenshi rero iyo umuntu ameze gutyo utekereza ngo umuntu niwe mubi ariko ni ko ateye, ntago duteye kimwe. Amen. So icyo nicyo nashaka kwamba. Icya kabiri yari language, aho duhurira. Language ya Nicole ni yihe? Je namwicishaga amakado. Nkamukubita amakado. Rimwe namuzaniye indabyo za $70 ntago nzabyibagira we kuri Saint-Valentin. Ndaziterura ndavuga noneho zingungiza mu muryango ntibakubona. Arazifata arambwira ati sheri reka basi mbigusobanurira ubwa nyuma ntuzongere kunzanira indabyo sinzikunda ni kwa General Yesu ntago kundi. Ariko suko atazikundaga nuko hari ibindi twabaga turi kunyuramo bigatuma za ndabyo atarizo ziri prioritaire. Ariko kubera temperament yiwe rero nibyo bivuge neza bivuge si wowe se umva suko nkuko bivuze suko nakunda indabyo amashugwe niho mvuga neza narayakunda ariko umwanya yabimpereyemo nivyo twari turimo kuri je nta na kimwe byari bivuze. So icyo kibazo rero ganye babwira bakozi b'Imana badamu beza dukunda sibyo. Hari ibintu bita compartiment mu buzima sibyo. Najyaga mubaza oke ko warakaye nturi burye oya uretse oya hamubaza ko warakaye nturi bwoge nturi bukarabe nturi bujye kuryama none gift yanjye niyo wanze mu burakari bwawe. Compartiment ni by'abagabo ariko twebwe abagore suko dukora aho ngaho rero twebwe byose birafatana. Aho nari mapfiri utamvugishije mu gitondo ku mugoroba ukanzunza ni indabyo nta nico mbona. Hallelujah. So ibyo
byaramvunye